Hello Montina namite hozo si lim na kahin nei kinun chule tu ni khwa ding in jong EimiTimeseditorial akuni THUMANTAM topic chum akun anangai kinu hiti ama sa pena ding in akinai lo hon ki ba lo na thu asai poviti anangai hiti tu ni chana koiman Kuki zo namite hi Bengali Nepali Madrasi le adang dang ho to ki ba lo na thu asai pui kollewai su kollewai a hi jenge tia kigel chi zong hite din gin charomi mail hon tang khul ho to kinei na ding lampi agun jeun hundunga kundo danin akiseyovi ahi wangin tang khul la zong phungle chang ki khanna umahin hundung to kinai lo hon hichu aha to sot lo hile akilomin ade in Nagaland naga ho wangchun thulhinga apam lo danun akisei isei ta ma bongun Kuki zo nammi te la hin koiman ke kolle vai ka hipui atidi pui aje chu a hi logi ki het chi ka hi kiti zong le koiman na hi 80 chum lo ding a hi aje chu hole bi thuwa zong ki ba lo na au min chondan khandana zong a ki bong pun hamle pawa zong ki ba na umlo chu ba na limle mela zong ki banglo a ki hi na hi tu laita WhatsApp channel le social media phe hin Kuki le zo mi ki ba lo na thu a ha sei leon ichan gya het chi na aneywa kisun pi kham het na aneyu ham ti hi kadong nomi hitabong ha sei ho hin history nung veru han lang chen na mole lang hamle pau chule phungle chang hegil jeb lew phale inti political platform chum a hi zia thisan ki gamla the a hi pun dialect chum thozia phungle chang tu ni chan koiman aki khel de pun hamle pau aki bangana hin ade de in phungui changui ki shooting le koima achum lo hi dialect ki tho hi chen namun dung zuya ki tho hin koima dialect hi original om poi ki tile seiwa hi punti ama tribe le nama a hi di set a hi lo le orthodox a ki gel ho hin phat hung ding amu saw lo ji uzong hin tin a hi lo le ki loi khom na lui lu ding atu wal ji uzong hi mai the hi na hi na phungle chang chule na tribe su midang sanga hidi set in ki gel hi zong le chun koiman na la pi punti chule het dinga pha khat chu nomenclature ki ti zong hi permanent om chum pui poi hon lai na khelun lakhal in mara in a khelun lu sei zong mizoa ki khel mikil hil zong karbi anglong a ki khel chule india gamsung hi han gampam lang hi zong le hi tabonga kimin ko na ki khel hi apha dungzuya an zinga hi Kuki hi midangin eimin sa nawa hi tin aki sein chule zomi hi thinglang mi ho ki sein a hi tin jong aki sei kidi kumsom level phat chi sa chun anamolim ta ti go gin le hangkhan gin ngai te in zomi national congress ti kiloi khom na kha anama pui lonin hichilai chun to zomi ka hi ti ho hi an hi di povi hije chun to peite tribe council jong hi Paite National Council anakitin chule tua Waipai People Council zong hi Waipai National Organization tin anakisein tribe phachum pi hin national hi anaman wa hi mihim lungel ki khel dung zuya hichi ho hi hung ki khela hin wana ku na hung ki khela hi pun leinu ya ki lai do zong a hidi pui tu din muna Kuki hidi sele zomi hidi sen hon a he diwa ngai kho chu ule now izat lung a holwa hoichin nomenclature chu atam zon apom theiding hamti aki gel diu zo a hi bovi hitia hi khaw ki luite na achi jing pe hi lungel thei zo sin hitabong kining su na hi hongchi muntin a chei na le mi pi beya koiman nam thu a hin sei theilo na ding ni khu hung thung the hi hitabong lungel le ngai tu na hi asan lai sia state sarkar le bulpi sarkar agency ho kichip na mei hung hi to pe dingin akilangi kitu mona ding hi ake holle nisia seiding te ding a hin la thei tuilo ta farm kon abol nom ding hiza tua thuki sei laki sa phawem hi hung pi hingle du mo sa mi pi hon nubleda lowa a hin ne diu ni kho hung thung thei hi tu din muna sarkar lungpur hi lungel thei zo sin ngei tu na anei che ding a hitan a hin la pan khom ding gel kho lowa ki ba lo dangan ki sei hi akibong aki hi je a ki sei a hi bovi hitabong thu le la the thang social media control bor ho hi lungel thei hon apil hin na diwa hilding ham a hi lo le nga sa pha ham gel khom ngai tai hitabonga hi achi to pe ding le
mi pi hin noble da umlova dam na ding a hi pole mizo ka hi a hin ti na diu ni khu hi kot phung hung hlunga hetai ani na adingin MLA election din do na le hi su na ti ana sei kin hiti Manipur gam ki vai hop dan to ke mena sei dingin MLA election hi Kuki zo nammi te dinga din do na le hi su na hoi chi zo hi a hidem ti lunggel ngai tu na ana sei khom kinuti het thei ding chun mei lho hi MLA somli le khat a hiwin hi che hol a hi lam kai ki che awma ama ho mi pi dinga tu le khunung ding gel kho awm pole adang si si chun ipi boljong lew ama ho dinga a kho na lo hi chule naga ho hi ipi party in kaido hanlang koichu ipi iti zongle alhang pia he thei ding in common platform anei jiun akilam kai theun ahin la Kuki zu MLA kaido ho hi izakaya dan ahi ta jiun maban nam pi kalsun ding dan hi ama ho chunga khingam dan in awmi hitia hi ji hin MLA hi ding thanom le MLA sot do te ding lungtum na hi mi tam ten anei tan MLA anei lo le hing thei lo dana ki gel jong atam tai MLA hi kumnga dana ki then na hi jong le hi chi kumnga sung hi mi tam ta ki chol do man lova lunggel ngai tu na puma lam zot jing a hi je hin MLA election hi Kuki zu nammi te dinga lo pi de hi le akilomi MLA election ja ki ho thei loi ki nu loi acheng do le in chen hla samna nei jong a jingin hola chana tong ho jong bitzo lo namun da lo hi candidate hon sumtam ta asu mangjiu hi mi pi hin lunggel thinggel che theile su mang ngai lo dinga hin a hin la mi tam ta hin election hi changpal lei dana agyal ta ji hin candidate hon sumtam ta asian jiwa akaido hon asum su mongo aki khol ngai chule akaido lo hodinga inchen la sam na su do ji hitai Zubana MLA election lai lehin nationalism zong agay na aki hezi tapon candidate hodin sumlom sel ha na ding atam zitan ahung kaido zong le mi pisa nga agyal kho diu atam kitjin hichu agyal kho kit lo le ama hodinga ngalpeng thang ki kam kit ding a hi zin ama hon zong apel theilo khat chu a hi zin hi ai pi chu hit zong le sumle pai chu society sunga wala a hi zin aphat mona lo dana zong gel thei thu a hin la sum ki ti hi a chi na ding dol lova a chi ting khan to na la sam thei ji a hi mei le la le mundang dang ho chu thu chum hi ta le hobung mi ho la je nga zong election a hi na ding bonga a chi thei lo hi hobung zo sin a gel kho angai candidate ho ko ma sum ki la vote ki zu chule sum kolve na agela alanga sum ki hol hi hobung mi ho boldinga lom lo ta hi chule angai kho jong hilova election ki chai to ka candidate ho ina jingle jana bune mi tam ta om jong hi hobung mi ho boldinga thil ki lom a hi de poi candidate ho hi mi lung hol a hiwin hi ji chun mi pi hin lam dia ki loi pi angai in ei ma thanum na le ne do theina ding ngana candidate ho ki wo pi loading hi thil phata a hi kirina hi Manipur gam sunga election a sumki sumang hi hlom them hi loading a hin hi ji chun koi hi jong le election te num hon jong hoilai hi han ipilam pi hi jong le sumu na thei thei chu abol ji da nun akilang kiri tu din mun gale tul hi bang buina akitu lai ji nga jong mi phaweb lunggel dan hi ahung lung ding MLA election hi agal dot panu hi ta ding ham tia gin mo the om jin hi ji chun mi pi lung put dan le kiloi khom na chum ho lunggel dan hi nationalism sanga MLA zo hi akibui pi khat tu hi tam tia sei thei khatin om ji hengi henanti MLA nei le nei lo chu development thil di dia ke banglo a hin la politics ki ti hi development a ki chai thei a hi lo jin MLA kaido hon mi pi lung a hol naw sangi adang lung a hol naw tam zo ding in akilang tai MLA ho ki oi moding hei ason ho ki oi moding hei a hi lo le koi hi ki oi moding ham sei ha sata khat asu do tai nam din mun to vet ka ding in hoi chi zo hi ti a phazo ding ham mi pi in agel thu zep ngai ding a hi nam kalson dan to vet ka in nam ngailut na hi MLA ki cha he tam tia sei loi jong da lo hi ipi hi le MLA election hi din do na sa nga khi su na zo hi tam zo ding ham ti political analysis ho gelda na hi
athum na adingin jalhang na to na kilem hoti anasei kinuhiti limle emel akiba lo dungzuin mihim ho hin azat zat lunggel anei chin hiji chun hichi ho hi kihil namun khatle polisi khana achi khom lo le ngaidan ke bong lo ding mong a hi husung khat jing jong ki vai hom na khat noya a hi wanga lunggel zat chum chum ana the a hi jein jalhang hin khom na hi ngaidan ke bong lo ding mong a hi tia jong la the a hi hichi ngaidan ke bong lo la hin koima thu kala pui tiloi ana jin a hin la hitabong seimi ho chu ama ho thu jong la ding be lo an hi jiwi abang loi ki cho hi le koiman nu mei na hi jong tilo a hi wanga ama le ama ki pasal sa ama ma jing loi jong da ki lo hi nu mei hon bo pasal chan a tho no muwa a hi le hi chu ki pasal sa ti the a hin pasal hodinga bol beding pui ama bo lungtup ki chi khat ania hi chu mulsu te tumna gunchu ta apan le hi tabong ho chu na pasal he tin a ki sei ki di tunia isei no mu chu a hi le hoilai hi jong le jalhang na to na mun a hin akilep ding gun sena kun hi mi an te jin hi chi hi chin hang pi danin do tai hi tabonga kilep mi ho chun na to vai hom ho anamu sit nom kirun a hin la koiman am ho thu ala pi ji lo dan hi jalhang na to na kilep kiti hi social diseases khat a hin hi chi hi het na la samji jong a hi no min chule api na mama pat mi tha simong mong jong a umin abang loi wang chu ama na to na dinga pon tho le jing a hi wanga jalhang na to na ni khu le kilep lep jing jong a kirina hi hi to bonga na tong dinga kun kilem ho hin kiloi pi ding thasir khom pi ding mi ananei nom ki jiwin hi to bong ho ji hin na to achal thei pon chule atong ho dinga lungthim nu mo na thei a hi kiri jalhang na to na ni khuwa kilem ho hin mi la na to chu neu na ta agial jiwa hin a hin la tong lowa wangun alin chum di kit powi na to khom na akilem han ho hin lungpu di lo khat aput jiu a hi tia jong gel thei a hi kidi het dinga pha khat chu jalhang na to khom na kiti hi anei tum lo jalhang thil a hin hizia chu ei mami mal na to na sanga gel kho zo ding thil a hi bowi aji chu nang mana nisia na to a hin jalhang to khom na hi la khana khat ve kun lo jong mi tam ta hi jalhang thil gi ti ho jong hi mi tam ta thil ti na a hin la mi phe min hitabong jalhang thil ho hi zana anei bowin asu si jiwi jalhang thil su si ho hin ama thil akisu si da hi ti a he lo ji o hin hitabong ma chu jalhang na to na ni khwa akilem ho jong hin ama jong jalhanga zaw a hi lam a he lo ja mi na tong dana akigial ji uwa thasi jiu hin ti jalhang hin khu sim di na dinga hin hitabong mi thasi ho hi sim di masat ding loi ho cha hiwi keima he danin wang jalhang to khom na ni khwa kilep gun sen ho hi koipu alol hing pui tin ka geli hitabong ni khul hin thu tam ta saya tonglowa sangin izo kham khamin ke tong le machal na hizo dingin gin cha raw mi langkhana hitabong mi thasi ho hin gunchu le pon thot a tong ho chu angol bol kidun ama ho chu chungnung zadanin akigel ki jiwin hi hitabonga jalhang to khom na ni khwa mi thasi hi khu atam zwa mei the hin hichi akise mi thasi abang loi chun mi teimo to akop ki jina laiwi na to namuna na to neuna agel ho chun chadon ding pha jong le neuna agel ji du hom akiti le ama saloin apang ki jiwin gunchu ta na tong ho sangin ama ho zo chun chatui le tuilo thu asei ki jiwi jalhang na to na ni khwa akilep a hi lo le athasi kiti ho hin iam tia mi pi pan hu na a hin ngai cha niu le midang anamel chi ke kidun a hi wang chun midang chunga thil hun ni ham a hi lo le vai hom hon to gun a hin gun ni kho le apon tho di kit powi hiji chun hi to banga lunggel nei hi linlal na le midang phalal na khat a hi tia gel ngai ding danin akilangi tu khanga dinga to khom na kiti hi hoipowa lo a hitan malai pule pate ho khanga chu lom anabol jiwa koima anakilep ji lo wa hi chuchi khanga chu koi tabong akilep au mukha le engbol na chan ge anapi ji wa hi ali na adingin gamle nam simphan hi ipia ke panding hetam ti anasei kinu hiti gamle nam simphat ding hi mi tam te in lunga avul zia kiloi khom na hizat do a hitan
aban jong hung umbe na lai mei thi a hikiri chule lhagau hin khu ta sana lampong jong ngai tu leo han hobung tam ta uma hitan hi chi jong hi hung umbe na lai ding hi hobung ki vai hom na mu si jia adon dona mi phep ki khoma pathin thul hang sap jong aphat phat le an jing pe na hi jalhang ki loi khom na jong tam ta ki tan a hi le ichan gea ki machala hoilai chen ki lung hitam ti hi gel khona nei zu sin an gel khom ki roti chule hoilai ta hila sama ipi angai kho umbe hamjong ngai tu che ki roti hiji chun koi hi jong le namna tong dinga ki pi do khat chun ipilam pong a bol gun ham chule itabonga bol ding ati ham ti hi ngai kho dingin akilangi France Protestant ki loi khom na hogonat lam kai min thang France koi de la noin anasei na chun Germany hi sim phading hileng keiman mi thumbo kangai cha ding amaho chu theologian pha ukil pha chule inchen khosa ti chu economist pha khat che hiding a hiuve anati aje chu theologian chun mihim lungel le lhagau lama mihim alam kai ding hicha ko na chu mihim kalsun dan kichi mantam nale ethics anei diwahi abana ukil a hi lo le dan them chun kichi na le thutan vai hom di na atun doa mihim zu si ki ba na adi a thutan na le changwal di na asim do ding a hi athum na chu a hi le inchen khosa thim ti chu economy chun gamsung economy agun to a hausa na atosot ding hicha ku na chu sumle pai ki man cha na khanto na agun ding kine hol na thei to mun tam ta asim do ding chule mihim hin khu ki man cha na khang to a hi lo le changkang ta sa ding ti ho hi a hi le ei ho gam le nam sim phat na ding a hi epp hi ngai kho ding ham bol ding a igel do ho chu electoral politics nungwat lew han India chamthana pa tu ni chana ichan ge ki pha a ep bolding na laim a ki tong do le phachom na tam ta khallanga phungle chang ki khanna ichan ge ham khana ki lu thu hetan iti ni khole he chi hi ki thoidam ding hitam Mizo National Front Movement a padin thal choin namna tong tam ta anomin tu ni chan in jing na lain hi chan ge him le thal ahung ki dop nunga hi political solution ep tam chule iti le kilol hingding ham achunga ki sei phungle chang ki bung khan na hin hichi kiloi khom na ho jong a hin phakitan talal ho di na le chanwo hichi movement hin ichan ge a hin chin tu bem ti jong lunggel thei zo sin a het deu kin cha ro mi chule mi him lung pu chi jang na ding le lhagau hin khu ama chala gamsung le namsung chamnale amon na dinga kine pi pen hobung hi ki khantal na khat ahung so do kitan maban kalsun dan chi khom thei na dingin KCLF phu do in aumin policy ki chi nein a chi lhajinguna hi ahin la KCLF wa zawlo hobung jong danin a ki sei kiri a hi le kiloi khom na zo si hin amaho lungtup le bidoi bonga hi chi che hinawem ti hi mi pi in a het dinga hin hi chen hin aphatai ki tiding hei a hi lo le bol beding na lai ding ham langkhan a sei ding chun a ki bol lo bol beding ki sei zo si ana ki bol sangan a hitan a hin la epiham khat a ki thoile kho che che ki ti dana hi jing ding hitam hi je chun gamle nam sim phat na dinga hi ipi mong ki bol ding hitam ti hi lungkham ta na hi lungkham me tin bol lowin ki koi ki le tu sanga kilhasam kirin tin a hi le ipi chu ham tua bolding gamsung le namsung sim phat na dinga hi ama sapena eima ki sim phat angai e tin anageluti ama jong ki sim pha achi na ding le alam la dan jong ki chi mi chu namna tong dingin mi pi hin pha asa chi ding ta sanomi agenda izat ki sei han lang memorandum izat ki pilu han lang himle thar izat ki lam do jong le ama sapena namna tong ding mi chun thu hat ta apuma chi pi ki chi a hi lo le principle ani ngai ding in akilangi Holy Bible Obadiah le khabua kun ki mudung zuin idom mi te ti chu isau chila ho chu hoi thona khan sin na ama le ama gi sun walna sa le thang to lunggel ki ba lo na le adang dang ho zin nam khat hi na dolin ki vai hom theiloin pathin gau sapna ana changona hi hiji chun nam na to na dinga hin mimal hin khwa pa ding hi ki tu pending ham ti chu tu ni khwa dinga thumantam EimiTimes editorial kuna
topic chum chum in phun do thiu hi chen chu hi tan ti